अहानबदा मरोइबा पाउसिंग पिजरे अखोई मसेलगी मरक्ता थाजनबा लेरबा मतमदा स्टेट एसिदा चौखटपा अमसुंग शांति पुरक्पा ngambani haina गवर्नर अजय कुमार वालाना प्रे मतम कुइना लेपनुरबा खुमल लंपाक्ता लैबा ISBT की बस सर्विस हयेंगदगी मथौ तौबा होरगनी हाइरे MGNREGA मुथलकदौरिबा असि कॉर्पोरेट सेक्टर के सेंजाव पाइबसिंगदा अचौबा सेनफम थाददुना लाइरबसिंगी हक मुधनबा थोरांगनि हाइना MPCC प्रेसिडेंट के मेघचंद्रना फोंदोख्रे जनवरी 26 ता पांगथोकदौरिबा इंडिया के रिपब्लिक डे बॉयकॉट तौबगा लोइनना पुंग 19 की टोटल शटडाउन लाउथोख्रे अमदी लोना यादव मोंगदा मिटोप सिंह लेबाग असिदा चंगसिलकपना नेशनल सिक्योरिटी दा अपनबा पीरी हाइना PM मोदी ना फोंदोख्रे खुरमजरी ममी टीवी ने संदोकचबा मणिपुरी प्राइम टाइम न्यूज मीडिंग ताबिरिबसिंबु तराम दोंगचरी हौजिक मियामदा पाउ संदोकना थमजरी अखोय मसेलगी मरक्ता अमना अमबु थाजबा थमनदुना नुंसी जानना लेमिनरबा मतमदा स्टेट असिदा शांति अमसुंग चौखटपा पुरक्पा ngambani lamdam asigi identity amasung democratic value ngak senduna thamba haibase अखोय खुदिंगमके थौदांग लै हाइना ngasi manipur lengakna sinduna first MR parade round पांगथोखिबा मणिपुर स्टेटहुड फंकिबा 55 सुब थोरंग मरी लेनेना मणिपुर की गवर्नर अजय कुमार वालाना फोंदोख्रे महांगना मखा ताना फोंदोखिबदा कांगलुप फुरुप मसेलगी मरक्ता लेरिबा खेनबसिंग सिंगथादुना तंगदु लैताबा पुरकनबा होनबा हाइबा सिदा अखोय खुदिमकना अचौबा थौदांग लौमिनबा मथौ ताई हाइखे अमदी मणिपुरना कुमजा 1958 गे जनवरी की तांग 18 स्टेटहुड फंकिबा से अखोय की पॉलिटिकल खोंगचता सिंथानिंगाई ओइबा तांकक अमने मसिना लेबाग असिगी डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्कता मणिपुर की कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन अदु हेना चेसिल हले स्टेट अमा ओइना अखोयना फंगलिबा राइट्स अमसुंग प्रिविलेज असिगा इरोइनना अखोयना अखोयगी इथौ अमा ओइना लेबाग असिगी कॉन्स्टिट्यूशन बु ना थंबा मथौ ताई हाइना फोंदोखे ngasi pangthokiba statehood day thoram aduda manipur police department ge tongan ba march pass contingent taramari amasung band contingent nipana punna salami ko khe chahi asigi oiba certificate of commendation amadi appreciation sing tongan ba officer sing da pikhe tungda numit asiga mari lenena governor na imphal gi kangla nongpok torbanda bharat ki machu ahum gi phiral chingkhatke मणिपुर के लोगों की सामूहिक इच्छा, पहचान, इतिहास और लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रतीक है। In a letter addressed to me, Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji has conveyed his heartfelt greetings to people of Manipur on this auspicious occasion of the Statehood Day of Manipur. As we look back on our journey that began on 21st January 1972, we take pride in remembering the collective efforts of the people. Manipur have attained full-fledged statehood within the Indian Union, symbolizing the democratic aspirations of our people who believed in self-governance, dignity and inclusive development. ये ऐतिहासिक उपलब्धि हमारी राजनीतिक यात्रा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है और इसने देश के लोकतांत्रिक ढांचे के भीतर मणिपुर की संवैधानिक स्थिति को मजबूत किया है। Manipur has a long and glorious history shaped by rich traditions, valiant struggles and a deep sense of identity. Ariba matmadagi Ningtu balamba laiba kama oina masagi waiba nar amadi sasan laser karpa Manipur ku Bharat ta tinsin kiba asi jati apung pagi saktam amasung loktantra gi sasan gi miteng amagi Makadani.
reflects India's unity in diversity through constitutional empowerment, representative institutions, greater opportunities for self-governance, development. Matam kuina mathau pangthokludraba khumal lampakta leiba Manipur Interstate Bus Terminal ISBT hayengdegi mathau tawba horagani hare. Masigi matangda Manipur lengaki Transport Director na thadorokpa cherolamana hai. Hayengdagi mathau tawba hogodoriba ISBT dagi tongan ba route 12 da bus sing thagane. Route sing adudi Imphal to None, Imphal to Tamenglong, Imphal to Wavagai, Imphal to Sugunu, Imphal to Yangangpokpi, Imphal to Chandel, Imphal to Leisangthem, Imphal to Moirang, Imphal to Kaksing amadi, Imphal to Yaripokni Harib. Hariba bus service sing ase yauningba passenger singna Khumalampakta leiba ISBT da laknaga tongba yagane. Masigi ticket na bus asigi conductor gi khuthangda electronic ticketing machine da lawba yagane. Loinana Manipur State Transport ki official website natraga mobile application Star Bus Manipur dagi online ki khuthangda gi show ticket sing book tawba yagane hari. Lamdam masigi lairaba thabak sufam nompham leijadraba khungangi lairaba prajasingda yamdrabada numit chamani thabak piramba MGNREGA bu maming onthokpada natana thabak pidrabadi legally court ta thengnaba yaramba ek ase semdoktuna yahalaktriba ase ek asibu muthananaba scheme asigi makhada thadaramba yamnaba senpham kaya ase senjau paiba corporate sector singda pinanaba amadi lairaba prajamyamgi hak matnanaba thorange haina MPCC की प्रेसिडेंट सु ओरिबा वांगखेम केंद्र की MLA कैसाम मेघचंद्रना फोंदोखरे वाफमसी AICC ना भारत सिनबत हुंगना चंगसिलक्रिबा MGNREGA बचाव संग्राम के मनुंग चनंग से सेंगमाइजिंग जिला परिषद के ओइना हंगुल इदिगा लंपाक्ता हांगबा कांग्रेस ब्लॉक कमिटी ने सिंधुना पांगथोखिबा विलेज लेवल आउटरीच अमदी मास कंटेक्ट प्रोग्राम के थोरम अदुदा फोंदोखिबने महांग मखाताना फोंदोखिबदा MGNREGA dagi Mahatma Gandhi ki ming lokthokpada natana legal guaranteed act mayamna lokthorakpa ase lamdam masigi lairaba khungangi prajamyamgi hakmat pane masida sunatana hojik state na chadanifu aduga center na chado humpu hairagiba ase lairaba state kayadadi sinmi singda thabak piba ngamhalaklaroi asigumba ina khunba senjau paiba singdabu sogatpa aduga lairaba prajamyamgi hakmatpa asigumba legang asi lewag asidagi mara fukna muthatpa matam oire haike wa MG Narega Mahatma Gandhi bu miraiba amadi lairaba prajasing miraiba se masi yaroi haibagi ne koi ngasi ekona sansan jari ko khunjan se maramasina masidi masida natana lewag si amware lewag si desida kaiguba sakho thawangi phiba mamata leitre शांति लेते नहासिंग लाइक है वसिंगी मसीगी अवाब मैम खंगीदरे थबक फंगदबगी अवाब नोमो नोमोगी मामा वसिंग बापाव वसिंग हेगलै मसी मियोय बगी पुंसी करम कांदा सिगनी हाइब तंबा गमदबा मसीगी लेगा मसीगी मखादा लोय नोदर लेतबसे मसी अवाबनी अमुकोगी मीटिंग मखादा ऑल मणिपुर मैतै पांगल क्लब ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर अमदी अंपाकोट खेलाखोंग ब्रांच का खुचमनदुना निंगथम थाना लाकपा सिगा मरी लेनेना अहल चामरोमदा अंगंबा खुदोल तंबगी थोरम अमा ngase इम्फाल वेस्ट की खेलाखोंग मयाई लेकाइदा पांगथोखरे थोरम मदुदा अमुकोगी वाइस प्रेसिडेंट कोइजम हेलेन अंपाकोगी एडवाइजर युमखाइबम हयातुर रहमान अंपाकोगी प्रेसिडेंट मेराई मयूम सलामत अली अमदी अंपाको खेलाखोंग ब्रांच की प्रेसिडेंट मोहम्मद अब्दुल लतीफना मरु एबा मिथुंगलेन सिंह ओइना सरुक याखे ngasi थोरम मदुगा मरी लेनेना अंपाको की प्रेसिडेंट मेराई मयूम सलामत अलीना हाइखिबदा अहन ओइरबा कयाना लेबाग असिगी लौरंबा थौदांग अमदी मखोइना लेरिबा एक्सपीरियंस सिंह अदुबु हौजिकी मतमदा हौरकलिबा नहा सिंहदा सिनबिदुना लेबाग असिगी दमक मखा ताबा थौदांग कया नहा सिंहना पांगथोंनानबा हाइबगी वाखलोंदा अमुकोगी मिटिंग गलोइना अंपाको अमदी मसीगी ब्रांच अमा ओरिबा अंपाको खेलाखोंग ब्रांच का खुचमनदुना ngasi khudol tambagi thoram ase pangthokpani haina phongdokhi
Ayat Isamak 1972. Aisa Mem Salamat Ali, President All Manipur Mitay Pangal Clubs Organization Ampako Head Office. Ngasi January tang kun mathoi jum se mit khelai khom Ampako branch na sinjaraga khungang ahum gi ahlaman sing sahi humfu da gi matakta laibo ba ahlaman sing da ningtham ga mari leina na achamba khudol pot iba gi thoram pangthok jabani taseng na ngasi pangthok jariba thoram asi aikoina aikoi gi mang thana chapiriba ahlaman sing bu nungsi bagaloina na makoi bo ikai khumna bo pa amadi makoi bo da respect to boy na koina sinjabani roina Ampako khela khong branch na masida khela Ampako head office amadi amuku na gi support ka loina na Ampako head office amadi Ampako khela khong branch na sinjaba sumna tharo masida saurak na khungang ahum dagi Mio ahal sahi humfu gi matakta lairaba ahal sing pawai bahal sing ahal sama khara henba da aikoi khurol pot pi jabage suno chamlam thoramni ngasi Imphal East District ki manung chana leiba P Namjalong High School Sawombung Mahailoi sangasida MSF na lisang sitna changsinduna lakpa aikoi mayai kaba drug thadok lasi hairiba campaign asigi sarugam oina mahailoi sang asigi oja sing amadi mahailoi sing yauna MSF head office ki ayekpam Jimba vice president Thonauzam Alex assistant games and sports secretary Prakash Maibam assistant publicity secretary Thoyenba assistant drug affairs secretary Bishnupur district kaloinana Imphal East district committee singsu sarug yaduna mayai kaba drug singi mayokta poster campaign chethakre The All Manipur Student Union MSUG meeting makhada Students Welfare Committee MU na sinduna numit nifumangani gi oiba Kamang University Entrance Stage Postgraduate 2026 Entrance Exam gi coaching ama GP Women College ta handak jahi gi oinisu class asigi hawdopagi thoram MSU gi President Lukram Malangba maitaina thoram mapu oiduna hawdukre thoram masida MSU gi Advisor Thokchom Suresh Yambem Ranjan Advisor MSU amasung Sidananda Sarang Them Convener Students Welfare Committee MU na athoiba mithungen oikhi hairiba coaching hawdopagi thoram masida punna mahairoi chahumuk henbana sarug yakhibaga loinena MSU gi President Lukram Malangbana mahairoi singbu taramno okpaga loinena awang bathaki mahai tambagi matangda wafam kaya amasu phongdokhi amadi lamdam asigi masak thokpa mahairoi ama oinenaba aikoi puna hona minasi haina phongdokhi numit nifu mangani gi oiba coaching class asigi tongan ba subject singda khang hairiba oja sing apun ba subject tara taruk takpagi khudong chaba amadi subject materials kayasu supply tawani haina MSU gi Information and Publicity Secretary oiriba Serto Regner Komna khudek piduna thadurokba cherolasina phongdurakli Lamdam asigi digital news platform ama oriba Manipur update ki ahanba conclave thoramga iroinana state asigi tongan ba journalism gi category da thabak tawriba journalist manga khangatuna digital journalism award lanthoklagani haina platform asina thadoropa cherolamana hari cherolasina makha taraduna tha asigi lakliba tang 18 da pangthokadoriba digital news platform asigi ahanba conclave thoramgi manungchana Langdam masigi website amadi social media da based over news channel sing amasung digital media organization natraga independent digital news platform sing da haukiba chahe lisingani kunmanga gi oina mayamgi kanagadaba ipau kaya phongduna kanaba pikhiba journalist sing dagi digital journalist of the year promising digital journalist award
Distinguished Service in Digital Journalism Award, Best Credible Digital Media Page or Channel, amasung Jury's Choice Digital Journalism Award hariba award sing ase lanthoknanaba sem sari hari loinana hariba award sing ase gi damakta tha asigi kunmanga fawgi manungda masagi oiba biodata ga loinana lisingani kunmanga gi January tang amadagi December gi tang 38 lisingani kunmanga fawgi manungda phone kiba news report ahom manipurupdate@gmail.com hariba email sida thajilaknaba khangalakli. India की Republic Day सिगा मणिपुर बो तुंग कोइना मखोई खुबाम नुंगदा थंबा याननबा पांगथोकपा थोरमने इंडिया की मरम चादबा Republic Day boycott तौरे हाइना कोरकोमना फोंदोरखले मपुंग फाबा Republic अमगी वाहनथोकती लमदम अदुदा लेरिबा मियामगी तसेंगबा निंगतंबा लेंगाक मिहुत लेंगाक कांगलोन नाइने चटपा लमदम अदुबने Republic अदु सेंबदा लेवाक अतोपदसु नमलौ लौसिंदबा तौनिंग बता तौदबा मियोट मिनई चथदबा अमुबा पथाप थमदबा ओइगदबने रिपब्लिकनिज्म हाइबसी डेमोक्रेसी की मिंगसेलनी इंडिया की रिपब्लिक की युमफमदी ब्राह्मण वानिया हाइबदी ब्राह्मण ललोनबा सिंगना कल्चरल क्लास अमा ओइरगा सागलकपा लेबाक अमने टू नेशन थ्योरी असी इंडिया की हिंदू नेशनलिस्ट सिंगना ब्रिटिश लोइलमदा तासिननबा होनदुना ngasi fawba lakle तसेंबदी मसी ब्राह्मण बानिया की माइखुम अदु लोइसिननबा पुथोरखिबा माइखन अमने माइनॉरिटी सिंबु सोशल क्लास अमु ओइना इंडियन रिपब्लिक असिदा इलेक्टोरल पावर पाइननबा सुपनदगी इलेक्टोरल क्लास अमु ओइना सिजिनै इंडियन रिपब्लिक सेंबदा लिबरल डेमोक्रेटिक आइडियोलॉजी की माइखुम उखिबा इंडिया की नेशनलिस्ट की इहौदा माइनॉरिटी सिंगदा अचोबा फम पिखिदे माइनॉरिटी सिंबु थाजखिदे हंथना येंखे इंडिया की मयाई लमदा साफोंगलखिबा नेशनलिस्ट इहौदा एक्सपानिज्म सागोनरखे हान लेरमदबा लेवाक अमा ब्रिटिश इंपीरियल कैटेगोरीदा युमफम ओइदुना सेमगतखे मसिमकना ब्रिटिश थादोख्रबा मतुंगदा इंडियन नेशनलिस्ट आइडियोलॉजीदा लम लौसिनबगी अचोबा वाफम लाखे इंडिया की 63 सुबा रिपब्लिक डे से मणिपुर कंगलैपाकना इंडिया की कोलोनियलिज्म ऑपरेशन अमसुंग सब्जेगेशन चाहे 63 मपुंग फारकपगे थौरम पांगथोकदोरिबने मणिपुर कंगलैपाक मियामना चिंगमी तमीगी निंखा तंबा फंगदना सांगनबा चाहे 63 असे इंडिया के मियोट मिनै खांगदुना लाखले इंडियाना फुरुक मसेलगी मरक्ता खाइबुंग ताहननबा हिगाइवा तौदुना सिंगसेप थाजिंदुना लाखपना हौखिबा कुमजा लिसिंग अनि कुलंगहुमदोय मेगी तांग अहुमदगी कुकी खुलाई पाइबा सु एग्रीमेंट चटनरिबा सिंगना फोंगना फुरुप की ओइबा लम इथनिक टेरिटोरी अमसुंग फुरुप की ओइबा लेंगाक इथनिक एडमिनिस्ट्रेशन सेमननबा मिहुत सिंगना महुत सिंदुना चथरक्तुना लाखले इरैचा सिंगना इंडिया की 63 सुबा रिपब्लिक डे थोरम याउबिगनो मरम मदुना कोरकोमना लाखलिबा तांग 15 जनवरी की अहिंग नोंयाई चबुक्तगी पुंग 12 दगी जनवरी की तांग 13 की नुमिदांग पुंग 3 फाउबा पुंग 19 की ओइना टोटल शटडाउन तौगने शटडाउन की मनुंग असिदा इरैचा सिंगना सिंथाले पियो युमदगी मपान थोपिगनो इंडिया की नमफुदा पांगथोकलिबा रिपब्लिक डे असि बॉयकॉट तौबियो टोटल शटडाउन असिना तंगाई फदना लाइनिंग लाइसोन अना लायेंग अमसुंग महेउलांग कमरी लेनबा थौरम सिंगदा कोनसिलोय हाइना चेरोल असिना मखा तारखले बिरमंगोल कॉलेज सवुंबुंगी यांखै हुमदोय सुबा मपोक नुमित अमसुंग कॉलेज मेन गेट संकाबगी थोरम ngasi पांगथोखरे ngasi बिरमंगोल कॉलेज सवुंबुंगदा पांगथोकपा थोरम अदुदा बिरमंगोल कॉलेज सवुंबुंगी प्रिंसिपल डॉक्टर ए जिबलता देवी केमिस्ट्री डिपार्टमेंट की DDON HOD डॉक्टर के ब्रजकुमार सिंह बिरमंगोल कॉलेज सवुंबुंगी एकेडमिक इंचार्ज N राजमोहन सिंह BCTA की प्रेसिडेंट L श्याम सुंदर सिंह IQAC की कोऑर्डिनेटर डॉक्टर CS गणजीत सिंह
Physics Department की Assistant Professor and HOD Rajkumar Jogendra Kumar Madi Alumni Association BMC की President L Romesh Maitena Mathang Sitna Chief Guest President Madi Guest of Honor Sing Oina Sarugya Ke Thoram Masiga Mari Lenina BM College की Principal Dr. A.G. Balatana Fungdo Kibada College asi hagolakpada selthum asuki matik waringaida achoba daita lobi khiba oja sing governing body gi ahlaman sing gi mafumda ikai khumna botke college asina maikai asomda achoba daita ama loduna mirol kaya semduna lakle miyamna makhatana college asibu nungsibiu makhatana hena leibaki kathokpa ngamba mahairoi sing puthokmina si haiba wafam tham Biramongol College ki 21st January 2026 asida college asigi foundation day nimit taduna koi celebration tawjari amadi nauna sajaba gate asi ngasi sangaduna miyamda kathok sari college asigu linkat piramba mamang hauda sentumbi phibam kudongsa dinai matamda asauba thawdang lobiramba aikoigi lamsing guru sing na Khanbiramba Wakhan Hangiramba Khongthang Pithokpiramba Lausing Pangan Mayam Adubu Akoina Ngasi Kaikunaba Utuna Founder Members ni Mafamda Nahongnana Akoi Leisu Kasaduna Loina Thambiramba Wakhan Lon Mayam Adubu Tung Injari Baikoina Mapung Phabang Namnabagi Damakta Nahongnana Amuk Ningsing Nanaba Haiduna Kogi Foundation Day celebration Tawjabani Tripurana mapung faba state oikiba yangkai mari suba thoram ngase Agartala da leiba Ravindra Centenary Bawanda pangthokre state asigi yangkai mari suba Statehood dena lakpada Tripura gi Chief Minister Dr. Manik Sana Tripura gi miyamda harau toyamba phongdokpaga loinena yaifa paujil su pikre haire thoram asi state asigi Information and Cultural Affairs Department na sinbane ngasigi thoram aduda Chief Minister Dr. Manik Sa Tourism Minister Susanta Chaudhuri State की Power and Agriculture Minister Ratan Nath, Chief Secretary I.K. Sinha, DGP Anurag Dayankar, Amadi, Atay Makok Thongba Official Kiana Sarugyake. Thoramgi Sarugamo Oina Tripura State Assembly gi Speaker Oiramba, Laikhidraba, Biswabandhu Senda, Chahiyesigi Oina Tripura, Bhushan Sanman 2026 Award Piduna Ikai Khumnabo Utke. Masi Mahakna Tripura State Assembly da Mating Leiba Speaker Amo Oina, Chaukhonanaba, Kathokpagalonina, Tabak Torambagidambak, Singthabu Oina, Tripura Lengakna, Pibani Haina, Chief Minister Dr. Manik Sana Fongduke. সবাইকে নমস্কার যতন খোলঙ্কা ত্রিপুরা পূর্ণরাজ্য দিবস উদযাপন উপলক্ষে আমি সকলকে হার্দিক শুভেচ্ছা ও শুভকামনা জানাচ্ছি 1972 সালের 21 জানুয়ারি ত্রিপুরা পূর্ণরাজ্যের স্বীকৃতি লাভ করে দীর্ঘকাল রাজন্য শাসিত ত্রিপুরা 1949 সালের 15 অক্টোবর ভারত ইউনিয়নে যোগদান করে রাজতন্ত্রের অবসানের পর শুরু হয় গণতন্ত্রের এক নতুন অধ্যায় ত্রিপুরাকে পূর্ণ রাজ্য হিসাবে গড়ে তোলা এবং উন্নয়নের পথে যাদের অবদান রয়েছে তাদের সকলকে আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা Thobal District ki Khangabokta laiba Lanai Mahiluisang Kem Luming Higher Secondary School gi Kuntrani Palak Suba Mapokumon Thoram Galunina Mahiroi Singda Chahi gi Manamathum Pibagi Ching Lemnaba Thoram Ngarang College ki Masai Golda Pangthokre Thoram Maduga Mari Lenina Chief Guest ki Warol Piraduna MLA Dr. Thongchom Radesham Nahai School Haiba si Angang Singi Nungaiba Mafam Ama Ohenba Mathautai Angang Singna School Kadribagi Maram Oja Singna School Management Committee Singna Amadi Mama Mapa Singna Thidokadabani Haiba Wafam Thamke Apet Palaikhom Gumbani Angang Singi Punsi Haibasi Karino Khangdribane Makhoibu Semningba Oheningba Mawongda Oja Singna Amadi Mama Mapa Singna Sembigadabane Angang Singbu Luna Tobise Makhoida Pressure Piroidabani Haike Bosemgi Secretary S. Jitelanna Kem Luming Higher Secondary School na Mahairoi Singda Mahai Masing Khak Natana Atay Co-curricular activities kaya takpi tambiduna Mahairoi Singi Tungki Punsida Achangba Miyoi Amamam Oinanaba Honaribiriba kaya Sibo Singthake Kem Luming Higher Secondary School gi Chairman Case Major Mangangna Kem Luming Higher Secondary School si Karamna
kana kanana luchinglaga haurakhi amadi hauzik oiriba school asigi phibamgi matangda marik chumba wafam sing thamki matam aduda matam adwaida ekoi khanabu khungam sida English school haiba school leiramde Swami Vivekananda Maharaj ne akanma mati magun leiba aphaba ting law jati ama semge haragadi maduru leibi singro education review hai adu ngasi ekoi gi Manipur da tongan government amadi private school gi institution singna अफब मत मगुन लेबा जाति अमा अदुमा भारत की जाति मामरे मणिपुर गी खुनाय में सेम नगोनदा असौबा गायिका कयामा रोल कयाम लोगी अदुई मनुंगदा नसी ओजा मेंजो अगी मरु याम Chahi khudingi pangthopagum chahi asigi oina Department of Forest Government of Manipur Directorate of Environment and Climate Change Government of Manipur amadi Loktak Development Authority na punna khuchamna sinduna Ramsar site su oriba Loktak Lake Asian Waterbird Census Chief Conservation of Forest Longjam Joy Kumar na ngasi haudokre Thoramaduda Loktak Lake ki saruk oriba Laisoi and Takmugi Jaga singda koina chatuna Waterbird Census tauki amadi matungda Manipur Bird Club ki volunteer singna kalakpa amasung Chief Conservation of Forest Longjam Joy Kumar na Natural Habitat ta thadokhi ngasi ahan banumit ki Loktak amadi Tangzengi jaga yangkhaida census tauki amadi hayengi Central Forest Division amadi Thawal Forest Division na kwaliba wetland mafam kuntra manga da Waterbird Census tawani hari Thoramaduga mari lenena Chief Conservator Longjam Joy Kumar na phongthokibada Waterbird sing asina leiriba wetland sing asigi ecological health maintain tawbada achoba thodang ama lauribane lonena pat ki health asi waterbird population na lakpadoribane malemda Ramsar site haina takpada yamdrabada chahi amada waterbird lising kun tagadabane haibanu chingba wafam sing phongdokhi Security Force na aina yadaba mawongda thabak tawba miyoi sing thiduna fabagi thabak leptana chethare Manipur Police Control Room na thadorakpa warol amagi matung ina Security Force na ngarang KCP PSC gi kedar ama Imphal East ki Lamnai PS ki manung chenelaiba nongada makhalaikai area dagi fare hari farba miyoi adudi Senjam Bosco Maitai Allies Tamba Chahi kunmanga District asimaki Nongren mamang laikai dagi ne mangondagi mobile phone ama fagatle hari Numit asimaktada masana masabo pripag VC corporal ni haizaba miyoi ama mahakna hauzik leiriba mayumayadagi fare hari faraba miyoi adudi Kangjam Milan Maitai Allies Somendro Allies number 1 Allies Ibungo Chahi kuntra humdoini Kaksing District ki Hiangnam PS ki manung chanelaiba Sekmai Jing Khunau Kangjam dagi hauzikna Imphal East ki Sawombung wari da leibani hari mangondagi mobile phone ama fagatle Manipur Police na NSN IMB kedar ama hairiba numit asimaktada Imphal East ki Hengang PS ki manung chanelaiba Mantri Pukhidagi fare hari faraba miyoi adudi Lanhungba Khumba Chahi kun mapan mangondagi maru oiba lot toraba magazine ama galonina .32 ki pistol ama mobile phone ani charger ama amadi registration number yaudaba chaka ani panba gari ama phabangamle hari Security Force na numit asimaktada shu miyamdagi ki hanthanganduna sel khaibada chenaba KCP PWG ki active kedar ama mayumdagi fare hari faraba miyoi adudi Leisangthem Hiran Singh Chahinifu Imphal West Manipur Lamsang PS ki manung chenelaiba Kautruk Chinglaikai dagi ni hari mangondagi mobile phone ama amadi Aadhaar card fagalle hari amaromda chaliba tha asigi taranipan Security Force na Senthai Thumkai tobada chenabani haiba KCP Taiwanganbagi active cadre ani Assamgi Udayanpat Dwarka Nagar Khanapara Kampur Metro da leba Asanba lamdagi fare hari
फारबा मियोय अनि अदुदी ओइनाम निल्सन सिंह एलाइस नेल्सन लेम्बा खुमन चाही 38 इम्फाल वेस्ट की पिशुम ओइनाम लेकाई अमदी वाहेंगबम सुरेश कुमार सिंह एलाइस अमई चाही 32 महाक्सु इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की कैसामथोंग मनिंग लोंगजम लेकाई दगिनी हारे मखोइदगी एटीएम कार्ड अमा मोबाइल फोन मरी आधार कार्ड अमा नोटबुक अमा अमदी सेल ओइना लुपा 5,000 फागत पंगमने हारे मखाताना इन्वेस्टिगेशन चथनबगिदमक मणिपुर पुलिस कंट्रोल रूम ना कन्न होनरी हारे पाउगी मरकथना अतेनबा ब्रेक अमतंग लौमिनसे 15 years and experience leraba kairau bitra awang lekai da leiba mukta sinusitis therapy na sinus kamari leinaba treatment amadi ahenba treatment kaya tawbagi khudong chaba pizari treatment sing adudi naton funba kok chikpa naton mahi toina taba hakthi khanba mit hagachaba nakong ngangba naton manam phawdaba thaba kheba madi khanau naba asina chimbani Akupa Marol Gitama contact number 9856855500 natraga 9774454063 da contact obiro. Bayani. Ito budi. Itaw bimuktada yung dagi. May sinus layer mo mayam tilo. Kung ba tumo ko ba dia? Ora ba. Na tumo di kara ayun din kay tani ka pulle ko. Yung nga kana. Ya di para ni ko nang chip pulle je. Si manung ko saw yung mo to. Asi mapan pho mi dina. Si manung da jang gre ko. So manung da jalaga usha ma su ko le ba. ब्रेक की मतुंग तरामना उक्चरे हौजिक मखा तारकपदा नेशनल अमदी इंटरनेशनल की इपाउसिंग पिजरे आईना यादव मओंगदा मितोपसिंग लेबाग असिदा चंगसिलकपना नेशनल सिक्योरिटी दा अपनब पिरी मखोइसिंग असि मसक खंगदोक्तुना मसागी मरमदमदा अमुक हलनखिदबनी हाइना प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना फोंदोखरे वाफम मसिंग असि चही 95 सुरबा नितिन नवीन बु बीजेपी की अनौबा प्रेसिडेंट ओइना लाउथोखिबगी थोरम अमदा पीएम मोदीना मियामदा फोंदोखिबने महांगना हाइखे लोना यादब मोंगदा मितोपसिंग लेबाग असिदा चंगसिलकपा अमदे मसिंग यामखलकपना नेशनल सिक्योरिटी दा अकीबा पीरे पावर लेबा अमदे सेल पाइबा लेबा खरना लोना यादब मोंगदा चंगसिलकपा मियोसिंग मसक खंगदोकलगा मरी लेनबा लेबाग सिंगदा थिंदोकपगी थबक सिंग चथरे मसिदा कनागुंबा लेबाग अमतना वांगांगनदे महांगना मखाताना हाइखे मालेमगी लेबाग अमतना आइन कायना मितोप सिंह चंगलकपा पामनदे मखोय सिंह असि मसक खंगदोकलगा मसा मसागी मरमदमदा हलन खिगदबने इंडियाना कैदोनुंगदा लेबाग असिगी मियाम अमदि लाइरबा सिंगी थबक मुननबा आइन कायना चंगसिलकपा मितोप सिंह लहेनबदा अयाबा पिरोय हाइखे असम की कोखराझारता ngarang बोरो अमदी आदिवासी कम्युनिटी की मरक्ता नौना अमुक खुद थोंगनरकपदगी मियोय अनि लेखिद्रे रैपिड एक्शन फोर्स अमदी अतई सेंट्रल पैरामिलिटरी फोर्सिंग थौदोक थोकलिबा मफमदा चंगसिंदुना इरांग लाक्सिननबा थबक पाइखतख्रे लोनेना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ना प्रोहिबिटरी ऑर्डर अमा थोक्तुना मियामना चथोक चसिन तौबदा अथिंग थमख्रे मखाताना पामदब थौदोक सिंग थोक्तनबगिदमक सिक्योरिटीना अकनब चेक्सिंग थौरांग लोखतख्रे अमदे डिस्ट्रिक्ट अनि असिदा एडमिनिस्ट्रेशन ना मोबाइल इंटरनेट सर्विस सिजिनबा खुदक्तगे मतम खरगी ओइना अथिंग थमजिनख्रे ऑफिशियल सिंगना फोंदोरपगी मतुंग इना करीगान एरिया दा थोखिबा बोरो अमदी आदिवासी सिंगे खुथोकनबगी थौदोक अदुदा मियोय मरी सोखे असोकपा मियोय अमना कोकराझार मेडिकल कॉलेज दा लाइकनबा ngamdana सिख्रे हारे पुलिस ना हौजिक फावबदा वायलेंस अदुगु मरी लेनेना मियोय 19 फागत पंगमले
Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarmana Phongdokhibada Hauzik Makha Tana Hingsa Thoraktanaba Army Thajinduna Thorang Lokhatpa Hokre Irang Laksinanaba Assam Lengakna Mafam Maduda Rapid Action Forcing Matik Chana Thajinkre Ngarang Numidang Boro Ohum Tongduna Lakpa Gari Amana Mensing Rota Adivasi Gi Miyoi Ani Thomki Haina Home Department Gi Official Singna Haike Madugi Matungda Adivasi Khuja Singna Boro Ohum Adu Fubagalonina Gari Edusu Miyamna Mai Thake Thodok Aduda Miyoi Ama Khudakta Seki Aduga Miyoi Amana Hospital da Laikana Bangamdana Seki Bani Hari Congress ki Luchingba amadi Lok Sabha da opposition leader oiriba MP Rahul Gandhi amadi BJP amadi RSS na India ki constitution mapangal sontahanaba thabak tori haina maral sikre UP gi Raebareli da leiba Bhuma Guest House ta party ki official sing amadi worker sing da wangang laduna Rahul Gandhi na haike leiba asidi ningkha tamringai da leikiba phibam adu haujiksu uba fange Masida Miyamgi Lam Hak Amadi Kanabasing Fanghandre Mahagna Haiki Center Lengakna Miyamgi Lam Fazili Amadi Miyamgi Yaifa Thorangi the Mag Thadarakba Achoba Scheme Sing Atopa Industry da Thaidokle Congress Party ki worker sing da Akiba Paktanana Gandhi na Haike Nakpigani Congress ki party da Akiba Poktanaba Gandhi na Haike Congress na Sinmi Singh amadi Lairaba Singhi damakta lepdi amadi Makhoibu Central Government gi scheme sing matam chana phangananaba honagani Congress lenga ki matamda malemda khwaidagi chawba Lairaba Singda thabak pinenaba scheme MGNREGA haudoke scheme masi panchayata thodang amadi sel thumgi oiba maning tamba pinenaba paikhatkibane adubu BJP na luchingba center lenga na Lairaba Singhi thabak pinenaba scheme masibo maram chadana Muthanana Honakre, Lonana Jati ki Mapa Mahatma Gandhi bo Ikaiba Pikre Haina, Congress ki Luching Basina Fongdokre. Anoba Pawama Aina US ki President Donald Trump na Greenland, Venezuela amadi Canada leibak sing yauba US ki anoba map ama puthorkre hare Paw asina maram oiduna NATO ki member oiba leibak sing khamthengna saunakre hiram masiga mari lenena expert singna Donald Trump na chatharagiba thong ase malem gi oina yamna khudong thiningai oirakani haina phongdoke panbaya badi mamangda su US President Donald Trump na Canada bo US ki yankhai mathoi suba State ama ohengani haina phongdokhrabane loinana Canada ki Prime Minister Mark Carney na China da chatpada Trump na Canada bo US ki saruk amani haina phongdokhiba wafam adu akanba mawngda yaningdaba phongdokhiba laikhrabane Donald Trump na mahagi social media post amada thagalakpa US ki anoba map aduda Greenland, Venezuela amadi Canada leibak sing yaurakhibane loinana Greenland bu America na lausinanaba honabada NATO ki leibak singna ayat apan piraknabadi tarif chada chama thamjingani hainasu aki akhang piba laikhrabane amaromda Greenland ki matangda NATO ki leibak pumnamakna amato oina US ki mayokta laikhrabane Palestinian refugees singidamak leiba United Nations Relief and Works Agency gi Nongpok Jerusalem da leiba facility sing Israel force singna bulldozer sizinaduna tokthokre hari report asigi matung ina Nongpok Jerusalem gi Sheikh Jarrah da leiba UN agency asigi office sing bulldozer na thugaikre aduga Kaldia da leiba vocational school amadasu tear gas cell kamarum kapsinkre hari UN agency ki West Bank ki director Roland Frelix na phongdorakibagi matung ina Nongpok Jerusalem na leiba headquarter asigi staff sing ase khudong thiba thoktanabagi damak haukiba chahi amarom sida thabak pangthoktana lakhibane adubu ngarang ayuk anganbada Israel gi lanmi sing lakpagi pauta khe makhoina device punumak phajinkre loinena facility ngakthoknanaba nekhiba private guard sing mapanda thokan khidre
loinana makhoi bu bulldozer sizinaduna mafam adu tawthokibani hari hauzik aroibada maroiba pausing amu hana pizari Aikhoi maselgi marakta thajanaba leiraba matamda state asida chawkhatpa amasung santi purakpa ngamgani haina Governor Ajay Kumar Valana phongdokre matam kuina lebduraba khumal lampakta leiba ISBT gi bus service hayengdagi mathau tawba hawragani hairi MZNREGA muthalakadoriba asi corporate sector gi senjau paibasingda achoba senfam thadaduna lairabasingi hak mananaba thorangi haina MPCC gi president K Megachandana phongdokre January 16 ta pangthokadoriba India gi Republic Day boycott tawbaga loinena pung 19 gi total shutdown lauthokre amadi lona yadaba mongda mitop sing lebak asida changsilakpana national security da apanba piri haina PM Modi na phongdokre ngasi gi oinadi Mami TV na sandokchaba Manipuri Prime Time News matang sa lusinjare mayam bom kahna khurumjari Baigi sinus layer mayam ti lo ko ra ba tum ko ba de ko ra ba na tum ti kara ayun din kai ta ni ka phuli ko ina kan ya ti phara ni ko nan chi phuli je siman ko saw yi mo ba to asi mapan tho mi dana siman da jang gre ko to man da jalaga ko usha ma su ko de ba